وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga katautay manghuran hatiranan na yari na kita niyo ha pakaladyaan na to ini tiap-tiap maabuting biasing waktu ini mo ng bulan puti lang takal bulan mulia at ini na pinday waktu na to dahil ha kawiaksahan puas maghrib yaon lang ta in programa sing kita niyo pagtawakon sing kami kabla liftar amin makauna ring ha amin pagbuka sing kita niyo. Insyaallah ta'ala yaon namunto lang kita niyo ha pakaradyaan na to di na ako magpalukay itukbal ko yung guru mulia di mail kato patung waktu ini wailun narueng dengan Syekh Muhammad Nur Abdurrahman wal yatafaddal siyadatuhu mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna mga palanggungan sing kami haagama Islam, tukbal na to insalaggo pagsarang syukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kalna yari kita nyo nakaabot sa halga bulan, sa laggo bulan, amuna intiyawag si mga sila kaulamaan sing kita nakauna. Sa laggo darauhan simbar iman. Sa laggo darauhan simbar iman, yari rin di halauman simbulan Ramadan. Kalna imbulan Ramadan, nagdara siya sin salaksa sa taud-taud karayawan kalna in ibadat mahinang mo halawm niya hambuok ganda mangganda in karayawan hirhil sin Allahu subhanahu wa ta'ala ha mga sila bariman. Dina sabab yatu salawat iban salam papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amuna in hinapusan Rasul yun Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagbunok binasa, naglugto, nagtuyo bukun hakar na aw niyaangan-angan kawasa bukun hakal na iaangan-angan dunyawiya supaya umangot si pag-alta, pagdaya sa muna-muna inamin maksud sa lagu-lagu siyampay inamanat yun Tuhan amunain sa lagu paduman siyampay rin Allah siyampay de piara amanat din Allah subhanahu wa ta'ala siyampay sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuna in Quran mahamulya. Dina sabab yatu in Quran mahamulya dindi siya piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin bulan Ramadan. Kanda imbulan Ramadan, bulan pagtawahon sila sahrul ghanima, bulan sa laggo darauhan timbar iman. Bang mo basahon in tarikh atau in Islamic history, im mga nagjato, gajwa, buno, antara si mu'min iban sing kafir, in katambar iman, in kamatauran jimatu habulan Ramadan, di mauging katan Muslim, imbar iman. Kaya nasabab yato umat Islam, ini
pangadjian singkitan nyo haadlaw ini biidnillah subhanahu wa ta'ala. Amun dimihilkan nyo patumtum muna pabaranku lapay na ingkitan nyo katan. Amu ining kitan nyo magguna pagtawagon pagkaun. Diya simpagkabiyaksahan injasad na to magguna tubig, magguna pagkaun, magguna sim mga kakukunahan niya. Nabiyaon impangadjuon na to, impangatayan na to magguna resab siya pagkaun. Amuna imparkala pagtawagon spiritual. Amun ru, amun kakunahan insuway resab siya pakamdusun, insuway resab siya pakansuun akal na asupaya siya masanyang tumunay sindaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil sa babyat tumarikitan nyo pahadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban kiyalukis hakitab Imamun Nawawi iban si mga kakitab-kitaban hadis kaya nila kanda Imam Bukhari, iban kanda Imam Muslim, kanda Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, iban si mga kaibanan magriwayat tin hadith. Then hasabab yato amuin ni imbya mga pangadjian pasukpatan tinamuin pag-ianun bulan Ramadan maripa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin kiyabaita hadis kapatan amun biaktul sin Imamun Nawawi rahimallahu ta'ala dena sabab yaitu hadis dan kan amiril mu'minin an amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya fi riwaya ila dunya yusibuha ambuk baita riwayat yusibuha aw yang fa hijratu ila ma hajara ilaihi ya riwayat rawahu imamain Imam Bukhari wa Imam Muslim. Inadis sini mga palanggungan sing kami haakam istam malagku ng kapaiddahan nini salta agun masakup na in apakaradsaan sin pag-ibadat iban sin parkala ang tunga sin katutsihan sin pagtawahon sin pangatayan sin manusia. Muna biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat sabunnal tuud in unu hinang tuway siya aun niyat labi aula imparkala ibadat tuway tuud siya mutang inyat ampain niya tiyaun siya halawum sin pangatayan nakabutang timbar iman kanda inyat intatam mimbubutangan niya mahalluha amuna in atay dahil na sabab yato in atay sin manusia biyayta daysad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghah wa idza saluha sa'iru amal wa idza fasada sa'iru amal ala wahyal qalb. Ang balong sin nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bunnal tud aun alawm daghal si manusia
Kasad si manusia dugo nakukumpul bang siya ini dumayaw ingkatan. Tumagawa bang siya ini kumangi isab ingkatan. Langkin Rasul alaihi salatu wassalam ala wahyal qalb amuna impangatayan si manusia. Ampa imparkala palsugpatan sin ipun tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala nakabutang siya halang pangatayan. Muna impag-iman. Impag-iman apardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mutang in akida sahiha iban sin akida bukun sahiha doon siya mutang hapangatayan sin tiap-tiap manusia sin tiap-tiap culakan labi aula tiap-tiap nagdaraawa in siya muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. In uno-uno na laong si mga ulama nakabagkot, simugot na siya bilang pangahagad, pamarat saya sinhambuok muslim, halong pangatayan niya, sibu daun in kimugdan, iban sinway in tampat biutangan niya amunain atay si manusia. Angkan na hambuok din ha mga sabab in ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amun biyay ta sin Rasul alaihi salatu wassalam mapahagi in ummat niya pakapituan tagtu parak tumpukan in kapituan tagduayat tu makapanarka sila hambuok day masalamat daung si mga sila ulama in hambuok din ha mga sabab in kapituan tagduayat tu amuna in kimangi in akida nila kimangi in pangahagad nila in pamarat saya nila sabab cimbukun marayaw in pagtayma sin pangatayan nila habay ta sin Quran iban habay ta sin sunnah labi aula hapagpaham nila sin Quran atawa kahapagpaham nila sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada punin hambuok sabab amun ummat biyata sin Rasul alaihi salatu wassalam makapasulga amun pag-ianum firkatun najiyah ta'ifatum mansura ila qiyamis sa'ah. Amuna yung mga tao nagdara pangatayan sa wasa yung pangatayan nila manayma simbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sa wasa yung pangatayan nila manayma sin hukuman sin Tuhan sampai miabot yung pagtayma sin atay nila simbayta sin Allah ta'ala bang masabot kan nila wa idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadatum imana. Tanda sin iabutan sin darajat sin atay nila atay sawasa apabila masabutkan nila in sara sin Tuhan masabutin ayat sin Tuhan masabutin baita alam Quran wajilat kulubuhum damagun impangatayan nila muka kalna yaun impuunan sin pagtayma sin pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu apabila mabastakan nila mga kaayat-ayatan sin Tuhan rapul amunan Quran jadatum imana magduwang in pangatayan nila magduwang in iman magduwang in hugot sin pamarat saya nila maggawgot in pangatayan nila manayma sin uno-uno na tutukasan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala mo sa manayma in pag-ianun purna in pag-iman nila harukon iman unum
Den ha mga rukun iman unum amuna impagparatsaya impangahakat simpangatayan nila hauntong mangiiban cin untong marayaw den ha Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab itong mga palanggungan na muhaakam Islam, amuyat tu impag-ianun sabab sin kahalkaan sin atay sin manusia amun biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun tatampatan bubutangan sin salaggo rasya sin pag-iman amunan pag-ibadat amuna imutang doon halom ni muna im ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in tampat niat. Dahil na sabab ito, daong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Tabunnal tu din hinang, subay siya aun niyat. Amun ibadat. Ampain niyat, maklum katutanyo nakabutang siya haatay. Wairun niyat mutang hamata, wairuun niyat mutang hadila, wairuun niyat nakabutang hataynga, sa intampat kiniyat, yaun siya halawm simpangatayan si manusia. Ampain na niyat mo, amunin pagyanon si mga sila nakauna niyat, di mo siya hikatuhila, di mo mahurop, di mo maswara, di mo matitik sabab mangmus siya hiyo siwara bukun na siya niat mangmukiyaul bukun na siya niat sabab in niat atay sin tiap beriman maglapal sin tungod sin ibadat amuin hinangun niya yaun amun memakad haaturan timbayta sin Quran iban habayta sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam takarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ipagpasuok nga, ipagpatikupo na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yato, lang si mga ulama is iniyat pagkasyahalom atay di siya manjari hilabtik cindila. Kansa mga ulama usariha mga pukaha biatal nila mga nagkawaktul kaywanan kitab amo sa biatal ain hati sim biatal piabuntu la supaya kumugdanin niat sabab aun den katu tanyo magsambayang aun den katu tanyo magpuasa aun den katu tanyo maginang marayaw impangannal ni inyat subay pahilaptik cindila aun magsambahayang usalli salatad duhra 4 rakaatin lillahi ta'ala na yaturi natu kagunahan sinsara inhilaptik ta pa hindila isimbitaan ta himian kau magniat kau ihilaptik cindila mo yung sumambahayang ka 4 rakaat simbitaan mo Allah alimul ghaibi was sahada simbitaan mo yan cincucu yan dahil na sabab yattu di na yattu kagunahan imamayta pa kau ni kau imam in ikaw ma'mum pihan sa dahil ha mga kagunahan sadya mapinig mo sadya simpangatayam mo in ibadat yun wajib iban cin sunnah atawa ka in wajib iban cin mustahab wajib impardu iban cin bukum pardu kawusat tugu na kau impangatayam mo lillahi subhanahu wa ta'ala amo yung mga palanggungan haakam Islam kanin papanaw sa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah sisulon ni mag-i'tikadat amoy magparat saya mahinang niya pangahakad i'tikad alawm pangatayan niya bunal tudin niyat subay sa hilap tik sindila
Sabunnal tu din tauyat tu amun bihatim mu'taqadatnya in iktikadnya atau in iktikadat impangahangat sim mga kamatauran. Sabunnal tu din niat seperti lapal sa sindila amotim pangahangat nila amotim pamarat saya amotim pangahangat sin atay nila pakad ibtada'a fi dinillah aw pakad sara'a fi dinillahi ma lam ya'danillah azza wa jal. Sabunnal tu di mga tauyat tu amun nag-iktikad impangatayan nila mang sila tumunay sin ibadat hangan sin niat bat hilapal pasindila nila. Sabunnal tu din niat tu nakahinang siya hinang bid'ah agama atawa ka nakahinang siya sara sin sara wala na siya tiutat wala siya dihilan sin Allah Ta'ala idin magbutang aturan hangkan dain ipun nyeningyanan Abdullah ipun kita sin Tuhan way kapatut maghinang sin uno-uno na aturan hatungod simpag ibadat patuhan Rabbul Alamin. Narina sabab yat umat Islam innamal a'malu binniyat. Sabunnal tu din hinang subay siya aun niyat na yung kaaunan sin niyat niya paman kanat hijratuhu lillahi wa li rasulihi hijratuhu ila ma hajara ilay pa yung kaaunan sin niyat niya amun ibadat niya amun pangahagat sin pangatayan niya akar na sin Allah Ta'ala ibanakal na sin Rasul alayhi salatu wassalam na patudjuhon da siya sin Allah Ta'ala paamu inhinang niya sabab in ibadat subay kita sigurista iban wala kita iyawam sin cara di man jari mag-ibadat patuhan nagduruarwa kita nagsasaksak kita sabab ditaan kita sin Tuhan impag-ibadat subay tudju mukal naun sin Tuhan mukal naun mo patuhan mo Rabbul Alamin itu tat simpangatayan ingkatan ibadat mo subay siya tay maundi manjari magduarwa ka mo lumuri tay mo subay siya tay mo sabab biyabay taan na kita sinsara bang bedi indag pusin hikatay ma sin ibadat ta ibadat kauliya ibadat fi'liya, ibadat zahiriya, amun nakatatampal, ibadat batinnya nakatatapuk, ya nasin ibadat sin atay sin kita nyo mga bariman. Ya nasin ibadat sin atay sin mga sila muttaqin, mga bariman, amun nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yat umat Islam, imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala dalikal kitab amunayan lang sin Allah ta'ala yung kitab dalikal kitab muning Quran la rayba fi subay ko rin magduaro isi magduaro mata bukun isi magduaro tayo nga bukun isi magduaro 25 bukun atay tuwairi magduaro ay maanari magsaksak impangatayannya kalna bang nagsaksak impangatayannya nagduarwa in atay niya habayta sin Quran iban habayta sin sunnah wala fasya nakalamud hapag yanun dalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin sabunnal tuud in kitab amunan Quran ipatang suka tu sintuhan impagsak-sak tu impagduarwaren dun hati na subay purna in atay ta hati na amun niat tayat tu subay kita magsak-sak ha ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab inyaun hudan idayat siya pa mga muttakin na ita tiyawag sin Allah ta'ala mga muttakin sabab yung mga muttakin sila inin nagdara sifat laray bapi di sila magsak-sak abayta sin Allah Ta'ala sila magduaro abayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil sabab ito subay ing kaaunan sim pangatayan sim muslim darannya pagkitaun
daran na pagsikapon, bang wala da kiyasuran sim mga pagtawahon, amradul kulub, sim mga sakit pangatayan, amun sakit bukun siya maddiya, sa amun sakit pagtakom ma'nawiya, sakit magpakabutang siya palong pangatayan, sin tiap Muslim, di pagkana naman si Muslim, in atay na kyugdan na sin sakit, amun di kaubatan sin doktor, di kaubatan sin hisyu sin makaubat, malaingkan im makaubat, im magbalik kau pabayta sin Allah Ta'ala, im makaubat, im magbalik kau maun pabayta sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, igun mo yung pagsaksak halom niya, igun mo yung pagduaro halom niya, salta iniyat mo, tumunay sin ibadat, bukun hakar na hisyu, bukun hakar na hinakura, bukun hakar na sinamun alta, bukun hakar na sin dunyawiya, bukun hakar na sin riasa, bukun hakar na sin uno-uno na pakaradjaan sa muna-muna subay karna sin nagpapanjari amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yato, paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, banging kaaunan sin paghijra yan, paglain sin atay mo maghinang sin ibadat hakar na sin Tuhan, inyat niya, banging kaaunan sin paglain sin pangatayan mo yan, karna sin mapangangad mo, asun na sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pahijratuhu ila mahajara, makawa muray maksud sin amunyat muattu dituray sabi ni hirihil kay musin Allah Ta'ala karayawan doon hanyat na hasil mo amun nanyat bangkar na sin Allah, bangkal na sin Rasul, amin miya magad kau habautan, halikusan tiaagad mo haaturan sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, biya na sin agi impag ibadat ti manjariin hambuok Muslim magduarwa, magsaksak, suway 100% tiyay masin Allah Ta'ala impag ibadat niya na pwede din takpos asupaya malawa impag saksak, malawa impag duarwa, insubay muna iluun palawang pangatayan taamunan niyat, inyat yaun siya unim magparagpus, siya unim maglapal bang mga ibarat maglapal, amin magtunay sin sa lagu ibadat, ibadat kauliya, ibadat fi'liya, ibadat dahiriya, ibadat batinnya, akar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang muyat tunahinang ang buok na alamat na iging pagsaksak mo tiyay masin Allah Ta'ala yung pag-ibadat mo. Ini karwa alamat supaya maig amuna impag iyanon malawa impag saksak mo may nang sabab mahinang kau pa ilmul yakin amin gawut impangatayan mo tumunay sim mga panawag-tawag sin Allah Ta'ala iban gawut impangatayan mo sim panawag-tawag sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuna imagad kau habautan halikusan habaita sin Rasul alaihi salatu wassalam sabablong sim mga ulama duara parkala in hambuuk sabab malaggo ikatayma sin ibadat manawut maatlag nakatatapuk iban sin nakatatampal day naman haimumungan day naman haitikadat lapay na impangatayan imuna-muna suway saya unin ikhlas amuna in halom ni inyat karna sinallahu ta'ala ini karwa yaun siyamya magad asunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na bang bihat to tayma na way na ko magsaksa
bugitan ning pagsaksak mo, bugitan ning pagduwaro mo. Sabab ubos din baita sin Rasul alayhi salatu wassalam, paman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, isusing kaunan tim paghijra niya yan. Paglain niya haibadat yan. Tudso atin na paharapun na pakay na kabayaan niya pa Allah, in kabayaan tin atay niya yung miyamagad habautan tin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahijratu ila ma hajara ilaihi. Nakawa niya ni maksud, nakawa niya na in mga ibarat niyawa buhi in ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakawa niya na amun ini rasya, mga ibadat rasya. At nakawa niya na ing kasampurnaan, ing kajukupan simpag yanun ibadat, tudyo pa Allah Ta'ala muntayma sin Tuhan Rabbul Alamin in ibadat niya salta inti mataaluk in pangatayan niya maun pabautan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dina sababiyat tulong sin Allah Ta'ala dalikal kitab, amuna yan yung kitab, amuna yung Quran. Dalikal kitab la rayba fi. Huwag pagsaksak. Subay igun halong pangatayan tayong pagsaksak. Habay ta sin Quran. Habay ta sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in kapituan tagduayat to, kapituan tagduayat to, mambiyata sin Rasul alaihi salatu wassalam, satabtariku hadil umma ila salata wa sab'ina firqa. Sabunnal tuud mabahagi in ummat ini pakapituan tagtupir katumpukan. Ila salasa wa sab'ina firqa, pituan tagtutumpukan. Kulluhum pinnar. In katanyat tu halom narka. Day faraun istisna. Malaingkan laun niya. Hambuuk tendi makaakad mattu. At yun yung kapituan tagduayat tu. Makakat tu katampalom narka. Na dipindi na tu Allah Ta'ala humukum kanila tu. Bangunin ni butang kanila sinto. Tamunukumun tarendi sara. Hukuman sin sara. May ta silayat tukiyat tu sin Allah Ta'ala ilaruk palom apunar ka jahannam. Pasurun silamat. Unun hambuk sabab sa lagu-lagu sakit kanilayat tu. Amunin akida. Nalarakin kimangim akidan. Nenimbubutangan sin akida. Kahatian sin kita. Muna-muna akida hapu asim paglapal. Amun pangahakat. Paglapal sin amun dila ini, imbubutangan sin akidah yari alam pangatayan. In uno na, biagut mo pangahakat, halawang pangatayan mo, biagut mo sa pangahakat, pamarat saya. Biagut mo halawang pangatayan mo, sibu da kimugdan, ewan cinuay, inyat tu himuhugot sa halawang pangatayan mo bilang pangahakat mo. Impagtawag kanya tu akida. Na apabila in akida, amuin nakabagkut, halawang pangatayan manusia kumangi, paamun ang pangatayan kumangi in akida yaun, sabab yaun siya atay, kumangi siya, kumanging katan. Sabab lang sin Rasul bang dumayawin atay, dumayawin katan. Nahambok din ha mga sabab, kimangi inham pagyanun, kumanging kakahinang, kumangin pamarat saya, kumangin ibadat apabila kumangin akida. Bang kimangin akida ay makna kimangi aming pangahakat diyaun. At ninakabagot yung bukun amu, bukwala miyagad, hawaita amun akida bunal.
Adapun in akida bunnal in tuway tawagutun alaum pangatayan tapahuguton bisampan na jugjug nin dunya di kaumig din dun hawaita sin Allah Ta'ala di kaumig din dun hawaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab maita amu yaun im pangahagad mahugot ang kanda in akhir ummat akhir zaman amun biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakabidda in mga karayawan nila sabab sin amun pangahagad amun pamagbog sin pangatayan nila yaun aagama al-kabidu ala dinihi kal-kabidu ala jamratihi kal-kabidu ala dinihi kal-kabidu ala jamratihi. Amun tauna mamagbog yung pangagbog nila. Amun doonin hugot mo. Aakama mang doon sa berdinin hugot sim pangatayam mo. Amun mamagbog kaakama. Doon din sabihin hugot mo akama. Bang mga ibarat nagpulsin bangin hugot mo akama 50%. Amurat to sabihin hugot sim pangatayam mo akama. Sa bangin panghugot sim pangatayam mo. 100% bisam panajugjugin dunya di kau mutasabay ta sing Quran bisam pa kau dia halak sa alta tatkala inya umbukunna alta halal di bisan tuan kumulla pimpangatayamu sumud hinanganmu dan inanganmu lalawayan sumud maun amun magrida siya mga parkala biatu maita sabab mahugot in mamaugbog sin atay mo sabab hambuok na to sabab nalawa en amin naig halom na impagsaksak impagduaram amunan iyan sin Allah Ta'ala dalikal kitab la rayba fi amunayan nung sin Allah in kitab amunan Quran la rayba fi subay impangatayan tarik magsaksak subay impangatayan tarik magduarwa. Dahil hasabab yato mga palanggungan tintami haagama Islam. Tugpatan ta imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. In tiap-tiap manusia, in tiap-tiap kita nyo umat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang kanakagunahan na to dayawon ng pangatayan na to. Ang kan na bang ibarat magkaun kakunahan na to pakan subun im atay na to. Dahil nasabab yat tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa. Sa bunal-bunal to din tiap-tiap chulakan, in tiap-tiap tao, in tiap-tiap manusia akakahinangnya marayaw iban timbangi likul limriim doon sa timindug haniat doon sa timindug in timbangun sin Allah Ta'ala niyat haunin niyat na kabutang atay kanin atay ta subay ta halkaan subay ta ayaran ayaw talunan sin jangki iwan sin igil sabab mo pasing karayawan ta subay niluon tamaon ng pag-iman iluon tamaon palawm ng pagsabar iluon tamaon namun pagyanon isug hakasabunalan isug hamagtayma simbayta sing Quran isug amin magtayma simpang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun isug amin tabiya yaon imasa na to ini
mataod mga manusia maisug na mamayta sing kabaktalan. Mataod hamasa na to ini mga manusia wayroon ng kamuha nila sinatay nila. Pa Allah Ta'ala maisug na sila imian. Inyari jiyari sin Tuhan wala bisan in Allah Ta'ala nagbayta jiyari na sin Tuhan. Na may tayatong makatawakkal na sila imian. Sabab sin amon pamagbog sin atay nila. Pangahakad yatong. Narin na sabab yatong mga katay manghuran haa kama Islam. Dayaw na to in atay na to. Dayaw na to pasaran. Piktaon na to marayaw. Sabab bangsiya ni kimangi ingkatan. Bangsiya ni dumayaw ingkatan. Hamunain atay tiap-tiap beriman. Dahil na sabab ito, adlaw kiamat, amura impangatayan, magmumpa at siya haadlaw di na magmumpa at inalta, amura impangatayan, magmumpa at haadlaw di na magmumpa at mga kaanakan, amura impangatayan sa wasa. Pangatayan sa wasa, malayo, apagtahon, sakit, amuna impagan, amradul kulub, amun sakit, magkugdan ha pangatayan, si manusia, biya na simpagtahon, fitnatus sahawat, fitnatus syirk, fitnatul bida, fitnatul kufr, amoy mutang siya halawang pangatayan sin tiap-tiap manusia. Namuratin bita sin Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bikalbin salim. Adlaw kiamat adlaw ri na magmumpa at inalta di na magmumpaat. Amura magmumpat alta bang impangatayan yan sa wasa. Amunay mga manusia masag sila magmura sabab atay nila induma matukan nila. Amun duma tumindog mga ibarat magtindog. Mga ibarat nagkukulang magbangun. Dimihil kan nila bulansang. Magnapakasin alta nila pahinang maraya amuna indi mihil kanila yung pangatayan nila sa wasa. Adapun yung pangatayan amuin wayro maka mukarayawan dayon ha mga biyutang maun sinallahu ta'ala kanya malingkan in alta niya usalun niya sadya pari kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magsusunda yung mga manusia, yato adlaw ka na kano. Magsusunda, hawak to, sung dumagpak kanila, impagtakon kamatay. Tumtumun na to, inalta, biyo sinallahu subhanahu wa ta'ala kato tanyo. Inyang bukun kato, amanat sadyasin Tuhan kato. Inyan amanat, min tiap-tiap amanat nawang muri ikasampay in amanat maun pa mga sila tagmustahak na pangasuhan da kita sinallahu subhanahu wa ta'ala hadarat niya pangpakain na to piyakay in mga amanat yun namunan alta sa lagu-lagu dihil sinallahu subhanahu wa ta'ala kat kana dumagpak paadlaw kiamat aw mga manusia yan ugharaan sinallahu ta'ala alta
sin sa taud-taud ginisan walna min asnafil mal. Waktu sila asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala bang iuno nila mga nikmat dihilkan nila yaun sin Tuhan. Waktu imian sila pa Allah ta'ala wayruunin din ha mga dan inlalabayan indumi man sin adlaw malayngkan in alta bius mukamu piag napakanamulon. Sa mabut sila padarajat imutingun sila sin Allah ta'ala haadlaw kiamat. Iyanun sila sin Tuhan na to Rabbul Alamin nagnapaka kamu may mga tauyat iyanun sin Tuhan katuan tilo ano palam narka sinbiya na hatul lagku sin nahinang nila unuwahain kimangi dito kanila unuwahain nalarak dito kanila amuna in kimangi dito kanila impangatayan nila muna bukun karna sin Allah ta'ala inna niyat nila bukun karna sin Tuhan karna mabaya sila bantuhun mabaya sila pujihun, mabaya sila sanglitun si manusia ababaw sin dunya ini batin sila pati mura, mabaya sila ingkatan sila mga umat Islam, mga aun mga manusia bihat tindag busmikit palom pangatayan na to magpatilibon kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala mga yat. Bang kita ni kugdan sin sakit bihat tu ando ubatan na to impangatayan na to. Ubatan na to in sa rayaw-rayaw ubat amunan bayta sin Allah ta'ala magbalik kita niyo pabayta sin Quran dalikal kitab la rayba fihi amunan kitab amunan Quran turun sa sin Allah ta'ala udan lil muttaqin hidayat sa mga muttaqin dalikal kitab sifa amun bilang sa damikian ubat simpangatayan si manusia. Kandalong sinallahu ta'ala bang kau magjikir, magtumtum, magbasta Quran, zikir, ala bidikrillahi tatmainnul qulub. Kau magjikir pa Allah, basta kau sin Quran niya, amin, sumanyang impangatayan simbar iman. Malawa, insakit halom niya. Amuna insa lagu ubat amunan Quran. Dahil sa babiat to in ala ka impalsupatan sin Quran nasabut taka in hadis at iwan sin pagpuasa kagunahan na to bukon sadya impapuasahon na to dila na kagunahan na to bukun sadya impapuasahon na to tiyan na to. Suway magkapagpuasa indo ang kakinis. Isindo ang kakinis dari kato tanyo. Amunan lahir iwan simbatin. Unuin batin amuna in sa rayaw-rayaw papagtahanun na to sin kabayaan sin Tuhan. Amun hinang di kabayaan sin Allah Ta'ala patatasan ta pasandalan ta kanya inda akan sin Allah Ta'ala amuna in atay singkitan atay kandain Rasul sallallahu alaihi wasallam imyan rubbas saimu laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas bila sadja laungsin Rasul sallallahu alaihi wasallam din ha mga tao magpupuasa tumagawa wayroon mahasil nila karayawan apagtahan nila sin uhaw iwan sin hapdi malaingkan makawa nila amurat tu inuhaw iwan sin hapdi adapun in karayawan din ha Allah Ta'ala wayroon may tayat to nalarakit atay
Mga sila munafik, nasasakit yung pangatayan nila. Aun din kanila magbabasa Quran. Aun din kanila ini magibadat. Aun din kanila maghahaji. Aun pa rin kanila magduluwas lungsad fisabilil adan lang na sin Allah. Sumakawa, wayroong mahasil nila karayawan din Allah Ta'ala si mga hinang nila tumayta sabab impag-iman nila di magsinup palawang pangatayan nila ilyaptik sindila nila. Di magsinup palawang pangatayan nila in kaul amun biyakta nila amun biyayta nila di magsinup palawang pangatayan nila. Atin nyari magsinupin iman, ampain iman nyari alawang pangatayan amun na imbubutangan sinyak. Unang bayta siyang Quran. Bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala halawang sing kitab na mahamulya. Yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Magkaptangan sadya sila in imumungan in Islam malingkat, in Islam marayaw, in Islam nagdinun wad dawla, in Islam sa ingkatan beta nila yato wayroon siminop papangatayan nila. Tatkala wala siminop papangatayan nila di dumagbus sa kakahinang sinsila. Na yung pagmabuka bang di dumayawin atay tumtumunta mangdupang day mata. Mang di dumayawin atay aun waktu mangdupang den dila. Mang di da dumayawin atay aun waktu mangdupang den siki bukun damatan impagdaawa nila in sila makat habayta sin Allah Ta'ala iban habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga impangatayan ti manusia dumayaw bang dumayaw na impangatayan ti manusia musa dumayaw umugot na impangahangad niya malawa na impagsaksak niya abayta sin Quran sinahumugot na pamaratayan niya humugot na impangahangad niya narumagbus na kakahinang niya umugot na matampas siya matawag iman. Bang siya matawag na iman na doon na in iman ka na naman na si manusia halaw pangatayan niya mabut siya padarajat apabila mabastakan in ayat sintuhan tukirallah wajilat kulubuhum damagunin natay niya wa idha tuliyat alaihim ayatuhu bang mabastakan ng Quran magsung impag-iman niya jadatum imana humuhut impagtawakkal niya wa ala rabbihim yatawakkalun sabab sin atay niya mahuhut din ha sabab yatum mga palanggungan sin kami haagam Islam murah-murahan hanug haraan kita nyo sin Allah Ta'ala pangatayan uwatan na to impangatayan na to sinamimbayta sin Allah Ta'ala ibambayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab amuni mga ibarat kahoy inggamot amuna impangatayan singkitan nyo namang mga ibarat dahon amuna insumpingen dahon niya impangatod na to impangdungog na to impangita na to sa nawang ini dumayaw inggamot niya magadda dumayaw ingkatampat sinamun anggaw takbaran ini na mura-murahan amun anugharaan kita ni sunallahu ta'ala taufik iwan hidayat amun yung pangatayan na to pataptapun halawang simpag iman Rabbana la tujib kulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab
Wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waj'alna Allahu jami'an mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.